Kuba isimo besingavuma ukuba bahambele uMkhosi woMhlanga esigodlweni enyokeni kwaNongoma ngempela sonto ngenxa yesimo sobhubhane lwesifo seCovid-19 olukhungethe isizwe. Kodwa lokho akaze kunqande ukuthi inhlangano yabesimama abasebancane bayigubhe usuku laloMkhosi woMhlanga ukukhumbula impilo yesilo uZwelithini kaBhekuzulu kanye noNdlunkulu uMantombi Dlamini Zulu. Eminyakeni engu-37 baqala lo mkhosi wezintombi ngo-1984 kanye nokugubha inyanga yamagugu uMandulo. Ngeviki ledlule mhla ziyi-11 inhlangano ezinze esifundazweni saseGauteng ibe nomcimbi onobuhle lapho bekuyingxenye yokuhlanganyela noZulu emkhulekweni wakhe ngemikhosi yesizwe. Uhola lenhlangano uGugu Chonco waseMsinga ozinze eGoli uthi bekunzima ukuthi bengenza kwaZulu Natal ngenxa yemigomo ebekiwe ye-COVID-19, kodwa sithe asihlangane sizintombi kube khona esikwenzayo lapha eDeeploaf. Lokhu bekuyingxenye yezinhlelo zethu esinazo ezenza njengezintombi zoMhlanga. Uzokhumbula ukuthi isifundazwe lapho sihlala khona abantu abangewona amaZulu kuphela, kodwa siyazama ukwenza izinhlelo ukuze sikwazi ukwenza abanye bamukeleke. Lokhu kuyingxenye yokuthi abesimame bazizwe bebalekile futhi babone ukuthi khona kuphela ukuhamba ulala nokuphuza okuletha injabulo kumuntu omusha, kodwa zikhona ezinye izindlela ezingafezekisa injabulo yomuntu ngamunye. Ezindabeni ze-GTV usiboniso kaButhelezi.